Askiki pantaknitaki kunijamasqaptasa hichurutaka fútbol taqayta kamyata winakawutji. Hichapaqsit Gustavo Costashkupaq Boliviataman irnaqan qallantaqani. Ukamasin qhtun kallatun unak sarqkipan akapaqsit Peru markan panatañatakej akanutrinakar haustapi. Arku hark'isnaka Carlos Emilio Lampe, Rubén Cordano ukat Guillermo Vizcaya, Qepa Ujananatirinaka, Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Akim, Jairo Quinteros, Leonardo Zavala, Roberto Carlos Fernández, José Manuel Sagredo, Carlos Daniel Roca, Marc Enumba ukat Diego Daniel Medina, Taipe Ujananatirinaka, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villarruel, Fernando Saucedo, Ramiro Vaca, Ucadión Elian García, Naira Ujananatirinaka, Henry Vaca, Javier Uceda, Miguel Ángel Terceros, Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañaz, Marcelo Martins, Jaime Alberto Cuellar, Ucat Bruno Miranda. Real Madrid tamaq Jude Bellingham Peru kontratan muni. Ukan pirus Liverpool tamaq akanatirin munarakiwa. Nias akatamaq patak pescatun kamillon euronak payaspa. Ukan basin ni Liverpool tamaru saraspa. Ukan marca tamaq yati. Mikhailo Modric huparok Arsenal tamau kontratan muni. Hupaq Shakhtar taman anati. Champions League yantawin sohta kutiwan atje. Ukan Kim sagolanak uchan ukamarak pagol chantayi. Patun kamayan maraniwa. Masurok Europa token sumoint at tamanakak anat oyap harakiwa. Nias La Liga yantawin Barcelona tamak pagol chusarua Almeria tamaratipawayi. Kuranak Osman Dembele ukat Frenkie de Jong kupanaka uchantawiyapre. Akan natawin wa Gerard Piqué kupak football profesional nataw tuktayawayje. Premier League yantawin Manchester City tamak pagol mayarua Fulham tamaratipawayi. Manchester City tamantakek Julian Alvarez ukat Erling Haaland kupanaka kuranak uchantawiyapre. Fulham tamantakek Andreas Pereira kupau sapagol penalat uchantawayi. Serie A yantawin Atalanta tamak pagol mayarua Napoli taman patipjayasiwayi. Atalanta tamantakek Ademola Lookman kupau penalat sapagol uchantawayi. Napoli tamantakek Victor Osimhen ukat Elgif Elmas kupanaka kuranak uchantawiyapre. Milan tamak pagol mayarua Spezia tamaratipawayi. Milan tamantakek Theo Hernandez ukat Oliver Giroud kupanaka kuranak uchantawiyapre. Spezia tamantakek Daniel Maldini kupau sapagol uchantawiyaraki. Bundesliga yantawin Borussia Dortmund tamak kimsa gol chusaro Bochum tamaratipawayi. Youssoufa Moukoko kupak pagol uchantawayi. Ukat Giovanni Reina kupak penalat magolzak uchantawayi. Ukat Hertha Berlin tamak kimsa gol payarua Bayern Munich taman patipjayasiwayi. Hertha Berlin tamantakek Dodi Lukebakio ukat Davy Selke kupanaka kuranak uchantawiyapre. Bayern Munich tamantakek Erik Choupo-Moting kupak pagol uchantawayi. Ukat Yamal Musiala kupak magolzak uchantawayi. Hichurok Europa tokan sumoint at tamanakek anatap harkiniwa. Nias La Liga yantawin yatun kalorok Atletico de Madrid tamak Espanyol tamampiu Civitas Metropolitano anatan uyunan ataskani. Premier League yantawin kimsa park alwarok Chelsea tamak Arsenal tamampiu Stamford Bridge anatan uyunan ataskani. Ukamaraki utun kalwarok Aston Villa tamak Manchester United tamam Villa Park anatan uyunan ataskani. Ukat Chicago Chikatanirok Tottenham tamak Liverpool tamampiu Tottenham Hotspur anatan uyunan ataskani. Serie A yantawin kimsa halput positun kapeskan katerok Juventus tamak Inter de Milan tamampiu Juventus anatan uyunan ataskani. Ligue 1 yantawin kimsa kalok alwarok Lorient tamak PSG tamampiu Yves Alaimant anatan uyunan ataskani. Ukat kimsa halput positun kapeskan katerok Olympique Marseille tamak Olympique de Lyon tamampiu Velodrome anatan uyunan ataskani. Ukaki uhilat kujakanaka yaqorkama ma hach'aruntawita qanitaki.